Halo semuanya, kembali lagi di Kusuma Family. Hari ini kita mau belajar mengenal warna ya Kak ya. Warna-warna balon. Iya. Ayo kita belajar. Mulai Belajar. dari balon ini. Ini warna apa? Warna orange. Ini warna apa? Orange. Oranye. Ayo kita nyanyi. Orange color with yellow. Hiraya. How do you do? Do. Warna apa? Orange. Orange. Kan kakak mutusin warna orange. Dan Sekarang mulai lagi warna biru. oh iya. Ini warna apa kakak? Blue. Blue. Coba nyanyinya gimana? Blue color, where are you? Here I am, How do you do? Warna apa? blue. Satu, dua, tiga. Ini warna apa? Pink. Ayo nyanyi. Satu, dua, tiga. Pink color, Pink color, where are you? Here I am, How do you do? Warna apa ini kak? pink. Pink. Satu, dua, tiga. Ini warna apa? Merah. Warna apa? Red. Merah itu Red. bahasa Inggris siapa? Red. 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 Nyanyi. Satu, dua, tiga. Red color, red. Red, bukan rem. Red color, where are you? Here I am, How do you do? Warna apa? red. Red. Satu, Dua, tiga. Lucu banget. Warna apa ini? Warna apa? Green. Green. Green Green color, where are you? Here I am, How do you do? Ini warna apa? green. Ayo, satu, Dua, tiga. Semuanya udah meletup. Ada. Udah ngikutin kita. Jangan Jangan lupa. lupa like dan subscribe. Bye-bye. Bye-bye.